there is this myth li inti għax tkun fil-Eurovision tkun mimlija flus jew ikollok ballaliri, and it's not true at all. Jina l-mami biex ħadsem l-ewwel darbtej għax ma kontx naħdem, ovvjament kont għadni żgħira, she had to stop paying her bills biex jiena nieħu sehem fil-Eurovision. U għalhekk meta kont hemmhekk kien hemm ħafna posts għax bdew jgħiduli ħafna għal xi iddedikajt il-performance tiegħek għall-mami, għal xi iddedikajt il-journey tiegħek lill-mami, because she is the one, includes ovvjament ċertu membri oħra tal-familja anke l-papa fil-verità kollha. Imma l-mami she always made sure that I get to live my artist life regardless of what's happening at home. Jiġifieri kien hemm momenti fejn waqfet tħallas il-kontijiet biex jiena nkun qiegħda fil-Eurovision. And I was very naive when I was young and I didn't notice maybe certain mannerisms u forsi ma kontx nifhem. Ma mbagħad fimt meta kbirt u kienet tgħidli meta tikber forsi tifhem għalfejn. U rajt l-imħabba ta' ġenitur, fimt għax il-mami hija kollox tista' tgħid.